Nakajing ang nut ban kentiu yaki wei pat ki samla ki batrang ban kiu shaprang haka kamyat model lani kajing yakop pen idur bhabriu haka jela ka kong Miss Rochelle M Walang ka badai teng ka wei neki nong pen idur bhabriu ka jela ka bala ju job tengru ya ka Miss Lasubon haka snam khat khandai spa khandai pun riu lembat ka Miss Meghalaya haka snam khat khandai spa khandai pu pra lembat ki wei de. Hakani kasian pat ke kong Rochelle Walang kala pentip pat ba bada ka mensiem ban kentiu yaki wei pat kisamla kala yo ban play da ka jaka ai nong hikai yaki tu ki bakwa ban shim benta haka jingya pen idur bhabriu yaki kentai nation rang ya ka bala tip pat ba kum ka Crown and Confidence Grooming Academy ka badan hamaulai mauro ka badai hayingsa jangkahi. Kakong Rochelle Walang kala long teng rukum ka wei na ki trainer ka baju ai jinghikai ki wei pat ki samla ki baju wan shaka bat kumba kalong menta kala yo ruban hikai ki bapun ki samla hapala donru na pedeng jongki ki bala ju yo teng ya ka nam job haka jela haka snam 8,000 khat khandai di baro ahita no pai si bonta ye dalam hangi di kong Rochelle di tai Miss Dr. Tanvi Amara bagi Miss Fortunate Mika Dakha te kay ko pelong hi ginto na kaniko por mata kalong ya kaba gin announce ya kawai ka announcement ka badon kamba ya kaba di ong kata ka Crown and Confidence ya kaba sen di ko Rochelle kay gini ka Crown and Confidence kani ka Crown and Confidence di ka platform pada ka ya kaba ikong Rochelle di ko sen ya kaban ai ya jingi kai ya ki kena ki badan ya ka interest ni ka sab ka pom apa ki kwang ban persyang ban ya ki kam kum ki Miss and Mr Shilo Miss and Mr Meghalaya at kum ta te hangni ni don nang ikong Rochelle ni wan batai company asu ya ka ni ka Crown Confidence ko ba I sen kum man shi kum tip kindia ikong Rochelle ite iba laju job ya ka Miss Lasubon house nem kat kendai kendai Rio kum juru kum second runners up juga Miss Meghalaya house nem kendai kat kendai pra di ide ibri ibala siarap ha kini ka kam ibadan interest ba kini ka kam ya kaba ila rap pun ki kena na po skip ke jungi po chala jungi kaba in guru in train ki ya kaba ki voice ka thog ka be ko na stage ko prepare hakni idan i Dr. Tanvi Amara belum inong job juga Miss Meghalaya aja kat kendai kaba i kong Rochelle i train ni nang tai don i Miss Fortunate Mika hari pada i Miss Meghalaya aja apsa kaba i kong Rochelle la train ye kini bro armut te nasu dak ka unsin janga da jingmen bangayo kum kenikala bangan sang klinik academy lejong ka banga acting Crown and Confidence di habai di berkani na berkat ba kikna sana kijini ki dak kibon na katalin ka bagadan ka mensin juki Henry Kimshim yo ika platform ka babiang banyo bankai iki banyira iki kumno ki apan improve ha ki levels ki prepare di ndala berkat menteri klinik academy pat maong kala mengira ki kambu shi ban benya ban tebet ya di hakan ka lain ke di klinik academy ru kan ira iki ban biang ban tebet haka personality development jongki haka kom ka ya ka shong ka jongki ka skin care jongki kibun plus ka poise ka walk ka confidence ka jongki ba kan build ya kan sin jongki ken but klinik academy kamde ban shi raptang nam taka pa ji feel hendrai la shais ni ki kwa bai mat kam shaki chaka ba pheru ki dan kam ya ka confidence ki dan kam ban tip ki sap yu ki dan pa men sin ju ki ba ka jing mo chi perkhat ju ki di mutar ne no de na na lak khana ti na la ya ko ikini ki kam beauty pageants na 1996 di ha bring ni ga jing ko beauty pageants na la ban south ki beauty pageants ki banga job kawai day Miss Lasubon 1996 habang ayo kanam juga winner. How 1998 na job ika Miss Meghalaya second runners up. The house name 1999 pat iyo medium look of the year. But house name ahajar pat iyo Air Force Mela Beauty Queen. But indang la job ini beauty pageants ru majuya yacht modeling kini katai na marba. Kaya nak yan nala gain the stage confidence kini katai. Di tidak minta berarti na sedang nak ikut kamera join ke aviation but hospitality industry sebagai kiri shilong jenis pokok kita
Kita lagi penong pi kecing cemu jumpi yo pi stang pop dalam kajongka kan mi. Ege i jumpi. Actually, house name araja kendai na shakot ban long iwe na kimenta ban room kini kina samla jungkari jini shwa bakin banirap ki bakin prepare kini pageantry FLP hak pojni lim judan e gomata hak pojni la de bika por bangin ya namta ki beauty pageants ni shudan tang inong hikai ni mo tambani ya ki position jini ki jong choreographer mo di nimshungan manu ban personally grooming ne ban hikai ni no di ban fight with the stage fight ne kumno ban eye confidence ready ne kumno ni prepare ki jinki namar ba kum ki pageants pingali i pha nimshungai tam kadon habri ba ki biang figure ni kan tai ne it also kadon kam ya ka jabe jo ki kumno ki kren kumno ki nam ban present ready ka stage presence jo ki kumno ki maintain eye contact kumno ki la ban juba ki jinki ki ba hair ba ki judges Sindan manu sponsor ketika jingtrang juga mensen jangahi bang apa menlek lagi di ngaming kesem kalap yang lut ka jaga ka he di ngaperkhat ada ngalih ha ling lagi jang pade ngam dan kam bensi ke bai syabat di lada ayo ka jaga syabat ke bai ka la khamkhia ki khna ki bamla ban kot pade kimla bensi ke fees kimla ban join Hendai ladang alih haling pada kafis keman air dengan panak hidup kembali ke bah kata-kata mau gila baru ki kena ki prepare ki lada ki wan nak kain ke bam dapat tabiang makanaru at least kena bansi kato kat ni kan Tik mulong mata pila dan pila yo kini tiki application long ki kena ke ba. Hoi lalu last week hi ngala play ke page jonga Tila abuni ki ba inquire abuni ki production ki forms ti tila adon ki kat ni ban strang ta first batch ng taxi. Okay, aku stang kani le si pi don cebut ke try ke kidon kinu kijing ke pi kendo akpor pi dang sedang ban sing. Hoi na kum ka single mother ti hoi hablut hina plan ni katai ti ngada ni kijing ni katai hindi tamba na naladi pri ngada mo jing trang ban yarap ki na marba hauni banai ban wan ki bon ha ki events ki ban salong mo ka stage ni ti ki bon ki khna ki ba kwa bani khun ya ki events ki mandan nam taka pageantry ni katai ti ki kwa bha ban yo ka grooming ka biang ki kwa bha ban yo ka taka guidance ki kwa bha ban pentibit yelti ti shwa ba kin sedang ki competitions prepare na na kalian kum ka mentor kum ka groomer na kwa ban pentibit ki khna bakin long ki bala ni ko ikin ki thong prepare Hai kini ka akan mi pikiran. Kanda na po mulai mauro ay January. Hai. Kau ki apply kini lisim ta kin don si we ki ban apply thamai. Te kuno ki la thai ban. Pom ban register ba kene academy. Na apply ka social media page jana. Bon ki bala follow hang tu kan munu ka jingkwa jingkli pa pa ban tips pang kaniru ki la ban directly ki pa message pe nga ta. La bali thoton putte. Hot conference tadi page jana on Instagram.